Assalamualaikum, dah nak masuk Zohor. Saya baru balik daripada kebun. Actually baru masuk rumah. So, hari ni mega harvest. Mari kita tengok apakah harvest kita pada hari ni. Yang ni adalah harvest liar, ceri kampung, pokok yang tumbuh di tepi rumah. Cantik. Dia tak affected dengan kemarau sebab dia duduk, dia tumbuh di tepi tangki air mandi kita orang. Jadi tak ada isu kemarau. Yang lain, yang jauh memang affected, ada yang banyak yang mati. So this is tebu untuk diproses hari ni, and we have a lot to be processed. Yang ni kangkung, yang ni pucuk ubi stelo. Bendi dah mula mengeluarkan hasil yang mencukupi. So betik, alhamdulillah, after sometimes putus bekalan betik, akhirnya dapat juga, walaupun tak besar sangat. Tapi I miss them so much. Ni jantung pisang awak. Yang ni yang kedua lah. Yang minggu lepas saya harvest tapi saya keep frozen, tak guna-guna lagi. This one is yang ni special. Ni kalau Kelantan panggil buah terajang. Saya tak tahu nama scientific, but I was looking at this. Dia punya berry ni, dia rasa dia manis-manis kelat. Dia tak pleasant sangat, tapi boleh. Ni makanan masa kita kecil dulu lah. Tapi I was looking at the potential to be a coffee. Sebab dia nampak macam coffee berry. Tapi yang ni masih research lah sebab saya tak sure. Tadi this very aesthetic. Cantik sangat. Dia nampak macam blackberry. So ni antara harvest jiran, memang banyak gila dia punya buah. Banyak sangat. Kalau kita boleh buat coffee, then that's it lah. Memang akan berguna lah. Sebab budak-budak tak suka sangat, dia ada rasa kelat-kelat sikit dia punya berry ni. Dan dia ada biji yang agak besar juga. So that's all for the day. Is some kind of too much to be eaten. But this is, walaupun saya tak consider diri saya pekebun yang berjaya pun, sebab saya tanam seadanya. Tapi alhamdulillah, natural planting work some way lah. Tapi saya masih cuba lagi nak improve. Kalau tengok kat depan tu kan, itu tangki air. Tapi look at the dry grass. It needs time to work on that. InsyaAllah slowly. Pokok buah-buahan dah penuh sebenarnya, tapi tak besar. I have to try another method. Dan saya nampak tanam dalam kerek adalah caranya lah. Macam tanam dalam pot lah lebih kurang, tapi kita gunakan kerek. We'll try my best. Banyak benda saya nak buat. Nak beli ikan, nak beli ayam. Masih tunggu orang kata apa, kita bila kawasan setengah ikan ni, dia macam tak tahu kita nak start kat mana. So slowly lah, insyaAllah. Sebelum saya pension, insyaAllah farm ni akan jadilah, insyaAllah, untuk diteruskan oleh anak-anak anda pula farmhouse ni. Okay, insyaAllah. Apa-apa pun kita doa semoga apa yang kita plan. Dan alhamdulillah for the hours of the day, banyak sangat, memang tak habis dah. Sometimes it was just too much. Tapi alhamdulillah seadanya.